beremar ya. Perak engkok sih tak baju bini dah. Padahal engkok genteng kali ya. Beda cacak engkok. Enggak puta ketondur wah. Dua anak anda. Beda engkok remah tak baju re beda apa cacak rondi ilmu apa cacak ya. Coba telepon engkok dulu ya. Telepon masuk. Teka angkat apa nelpon dia? Iya, mandi cacak nggak mak sigar. Cepat angkat goblok. Apa boy, teleponnya. Halo, halo, cak. Ah, balik. Berima ban. Marah cak ngudi kepentingan Sarah kawan kok. Penting Sarah. Jangan tengah apa boy, ban ho, mak ganggu orang tedung kan. Marah cak. Ketemuan lu yo. Di mah, nang jembatan gantung. Halo nyak kan. Iya ban nyontal lahin. Iya. Marah mak bodoh tretan ndai, mak sigar. Marah udah pentingan ka ban kok. Men tak penting kan apaan telepon ban kok. Keboleh ka mak maren kok kan. Iya maren. Kok goreng tedung ban. Iya maren jalan kok. Iyalah. Saya enggak dendam kok. Di jembatan gantung alas Bayor ya. Iyalah. Di ale kun perak. Mata lempet rambut emak ruak. Ya. Apa lek? Marah tojuk lu kak. Penting kok geng ngaben tojuk lu. Penting sarang gua be. Beda apa lek? Beda apa? Engkau roh kak. Engkau di kepentingan kak been retretan ngak been re. Mandi ale ngak been mata kempet lambe bima. Ano. Kempet tamak. Bene masalah kayak iya bene. Ya, tuh mah putong kok tedung lagi boro mata ya. Boro, engkau roh kak, engkau di kepentingan gak ben, engkau ria la omor sabitek setong koma belu 2 ekor 2. Ada kita di bini kok kak beremar kok kak, ben, penting kok ria minta tolong gak ben kan landi anak. Bener di bini marah ben selakutan kakak dia boleh beremah kek saya kira paju bini dia bahasa ben siger marah juria lah anan duan binin banyak mangkan lek monteti orang ria ya nangko ben kutu ajar ilmu ya kak ya mun kok ilmu ya ilmu apa jadi bah mun cacaan ria tak ning toro siger pula ben ilmu yo kek ya bagi kang kok minta ilmu ban saya bisa daya marah kak bah catat lu ya catat tapi kok catat KW kirim KW arah bila kak iyalah kirim KW bila ya anun ya ilmu ro kirim KW titik ada deh iya lek marah pada andi bini beene kan lah omora sabitek setong 22 iya dah ngak ruah lah tetin kok res selaku cacaan been iya selaku cacaan malah tak dus emak been tetin ngak ria orang
montro abini apole abo bini apolo montro lekas abini trondi lekas anak Arya acer ilmu de iya nah dia kan lah akhirnya malah buat abing kok kabeun teti beun kutu apa sa 30 are 30 malam de iya mari dia beun ria kutu ngakan nasi pote bi bujo capi jadi selama seminggu mun tak ada iya beun ria kutu atangi telo are telo malam ilmu ria le ya jadi lah kutu atangi atarakat deki beun mun tade se apa nyaman ring bini ada sendek ka beun tetin beun de pakun ngalak beto melikir mararia ruah kun tak sah sijar aja lek arok cilet cobae beto ruah are bocae mantran keboheng nah mantran keboheng ria ngaria beuleun kade ria maren kirim gawe aya serta sergrogot siger arwah dijamin oleh pas mun bedani bini le ya arwah sampat pas tabeng ban pas ya siger ban pas oh cina arwah ya kak ya berarti kalau kok butuh apa sah 30 are ngakan mote wuju japi atarakat ya udah ya bae lah tinang kok lang ngabeule ka mak gelung kok dikintara ka mak gelung kok ngabeule can-cancang hari-hari mak dadi kok sileuna gelung kok mulia bilu ya kor lang kok tahu ka ilmun ka cara-caran kok ora malah di bini kia tuh tar kambang ulu lah ya tina kor lagi awe lah oke lah kerja boleh gamak tuh kok mulai lah ya kak ya iyalah dengan WA ntar kamak lu asal ntar kamak lu boleh kamak lu ya terakat lu palak kru aromun pas apa sauku terakat ongku pantar kamak suruh ngalak betul suruh jidat pai kota makian pai tabeng ada tabeng aro apa popo